Ditlhabololo go sologela molemo matshelo a batho ba mafatshe ka bobedi. Tautona Advocate Maboko yo nang le dikgwedi di feta 6 e le tautona ebile le loeto la gagwe la maitebolo ka tiro kwa Aforika Borwa o ka ile fa la atlegile fela thata ka ebile mafatshe o mabedi a mogane a belane kunkuru le megopolo ka maitlamo a le mangwe a go tlhabolola mmogo. Well, thank you very much, Mr. President. The links and connections between Botswana and South Africa run deep. The people are effectively one people. Even affinities of language and families on both sides of the artificial divide that we call the border. And so these relationships meant then that at the level of the leadership, we don't wait to meet only in formal settings, that we must be able to get to meet and exchange ideas, get to know each other as leaders of the two countries, and begin work that will deepen and strengthen these long-standing relations. We will now continue the work of building on the great foundations that exist to open links, trade routes, and other ways of collaborating to ensure mutual benefit to the people of Botswana and the people of South Africa. There are so many issues and so many projects on which Botswana and South Africa can and will collaborate going forward. So this has been a very important meeting, marks the beginning of a deepening and strengthening of our relations. Boko and I have had a really good private working visit, which enabled us to get to know one another well and also to discuss a number of issues of common interest to both countries, Botswana and South Africa. We have committed to get our officials and our ministers to start work on a number of issues that we need to deal with as the two countries so that we can have the more official talks in a binational commission. So we are all set in terms of doing things that are going to benefit the peoples of Botswana and South Africa. We do believe that we've formed and will continue with the very, very strong foundation that has been laid over many years of very friendly, cordial relations between our two countries, where both of us want to advance trade, we want to advance investment, and we want to advance good international relations. So this has been a very good working visit. Tautona Boko anale tautona Ramaphosa. Me resale konoko tautona Advocate Maboko o gorogile sokologo nyeno mono gae a tswa jalo kwa Aforika Borwa kwa neng a le moletong leo la malatsi a mararo irile a le ko tautona Boko na nela dipuisano le molekane ka ene Cyril Ramaphosa baeteledipele bo babedi ba bile ba buisana ka go tiisa tirisano tsa mafatshe a Botswana le Aforika Borwa go godisa ditirisano mo go tsa itsholelo le dikgang tse di amang kgaolo ya borwa jwa Aforika SADC. Mafatshe a Botswana le Aforika Borwa ke matlo a shang a le mabapi ka tswa kgakala dirisana mo mehameng e mentsi e harologaneng ya karetsa ngwao le papadisano. Tautona Boko bile a tota o ne ana jalo le tona ya ditswammung le kgotetso mme bogolo Joy Kenwendo le tona ya mafatshe a sele Dr. Phenyo Butale mmogo le bagolwane bangwe ba puso. Ga re tswelela tona ya ofisi ya tautona Remo Etimoasa o tsweletse ka go tshwara diphuthego le boeteledipele jwa dikgaolo tse di harologaneng maabane jana tona Mohasa o ne a phutha megopolo kwa khanseleng ya Chobe e go solofetseng gore e tla thusa ditogamano tsa NDP 12 ke a leboga eole wa bega banne mo kgaolong ya Chobe ba ntshitse megopolo tebang le dithabololo tse ba eletsang go bona di diragadiwa mo kgaolong ya bone mo phuthegong le lekoko
le le phuthang megopolo la National Planning Commission go tla go thusa mo ditogamaanong. Gongwe ha ntse le seka-sekana ko le buang teng mongane mo tshwarela taotona a re potakeleng sepatala sa Tšhobe. Ha no ka oketsa letseno go counseling ra kgona go itshimolosetsa ditiro re le counseling. Lo akanyetse go tsaya bontlha bongwe ko BRS madi a re a dirang a makgetho mo ke mo dibodareng gongwe a boele mo kgaolong ke tsaya gore dira madi a mantsi a ka re tlhabololang. Re kopa go potakelo kgotsa ya ga rona le rona re kgone re nne batho. Tiro e ya go phutha megopolo e taawediwa ka kgwedi ya Lwetse mme e tla bewa fa pele ga Palamente gore mapalamente ba e buise pele ga NDP 12 e ka tsena mo tirisong. Ndara tsa tshwetso ya gore transitional development plan e ne tshwanetse re be ka hela ka end of March re oketse gore go hela ka end of October gore NDP 12 e simolle ka November mo gore la gore by the end of August rote tshwanetse be re heditse ka di national development plan e be re itse go parlamenteng gore kgwedi ya September ba parlamente ba etsere draft ba consult ka yone October ba buisa ka yone gore end of October e be re heditse gore di one tsa November e be re simolla NDP 12 ba etso thulaganyo e yotlhe e dirwa ke ba National Planning Commission. Mo go tse dingwe bangwe ba ntshitse megopolo tebang le madi a local podium a ba direla puso ba a dirisang fa ba tsaya mesepele ka mabaka a tiro. Ya ra gamala gore ya bone ba ne ba re ga re qualify gore ba le mo diloging tsa bona ba le la podium re rotloetsa batsana gore ba tsene mo itshuleng mago a bona ile kae ka re ha re ka ba emisa podium dikgwebo tsotlhe tsa di-guest house mo kgaolo yone di a tsamaya. Setšhaba gape se rotloeditswe go ntsha megopolo ka go kwalela maphata a lebaneng. A le na le megopolo a le tshwenya kwalelang botona ba ba amegang ba tega re puso e dumela mo morerong re tle le nne ga ba tshele lona e tare ga re senona re tsa megopolo ya lona dikgaolo tsotlhe ka bo 31 tse e leng gore di teng re tabe re soboka e be re nna le mo re go bitsa re ke di-national priorities. Re dumela gore mo bogautshwaneng re ta di share le ba ofisi ya molaodi le ba kansele gore ba taba di be pele ga lona. Lekoko le le tla tswelela le buisa diphuthego tse mo dikhanseleng go ralala lehatshe leno. Ke a leboga eole PTV News Kasane. Pegongwe ke re maloko a dikomiti tsa palamente tse di thodimelang tiriso ya madi a puso a kgaolo ya Africa Southern African Development Committee Organization of Public Accounts Committee ba monogae go tsena dithutopuisano ka tsamaiso eo. Dithutopuisano tse di tla itebaganya le go rutuntsha maloko a lekgotla leo ka ditsamaiso tsa puso le gone go dirisa madi a setšhaba sentle. Motsamaisa dipuisano tsa palamente re dithapelo ke o rapetse o letsa kopana le lekgotla leo kwa le tlhaloseditseng fa lefatshe la Botswana le mo mosepeleng wa diphetogo morago ga go fetolwa ga puso ngogola. Lekgotla la Southern African Development Committee Organization of Public Accounts Committee ke lekgotla le le ikemetseng le le simoloditsweng ka maikelelo a go abelana kunkuru megopolo dikitso le maitemogelo ka tiriso ya dithoto tsa setšhaba. Lekgotla leo le rotloetsa tsamaiso e lolameng le go direla dilo mo pontsheng mo mafatsheng a borwa jwa Afrika ke gore SADC. I'm at a time when Botswana is undergoing transformation, and this transformation comes as a result of a change of power which happened in October last year. We have a parliament now that is, for the first time since 1966, when we gained independence, the 13th parliament is the first after a change of power. The journey has just begun, and I implore SADCOPEC to be a partner in this journey of transformation. I think we'll say more as we continue, but let me, on behalf of the Parliament of Botswana, the people of Botswana, and indeed the Public Accounts Committee of the Parliament of Botswana, welcome you to this momentous occasion. Appreciate, and we're looking forward for this training. This actually now we don't usually call it training because it's a share of ideas on how Parliament of Botswana
are carrying out their very important mandate to provide oversight to the executive as well as other jurisdictions. Lekgotla la Lesotho Casino Board le moleto la malatsi a mabedi mo Botswana go tla go kwatabolotsa mo lekalaneng la Botswana Gambling Authority ka melao e tsamaisa mahama o wa go betša. Modulasetilo wa lekgotla la Lesotho Casino Board Rapokello Mahlomola a re melao ya lekgotla la Lesotho e tlhoka go tokafadiwa gore letle le kgona go dira madi mme o dumela fa go le gontsi mo go ka ithutiwang go kwatwabolotswa mo hatsheng la Botswana. Tsholofelo Tombale wa bega. Morago ga go beeletsa mo mohameng wa go betšha e le nngwe ya maiteko a go oketsa ditsela tsa go dira madi mo lefatsheng leno, temo e simolotse go bonala ka jaana Botswana a fetoga go nna nngwe ya mafatshe a di gogang kwa pele mo mohameng o mo Afrika. Botswana o setse a gapile dietsela tsa Best Responsible Gaming Program kwa phuthegong ya Gaming Tech kwa Kenya ngogola. Kgatelopele eo e dirile gore lekgotla la Lesotho Casino Board le tle go tsaya malebela kwano. Recently, we were instructed to ensure that we set up and ensure that revenue through gambling. Bošeng jaana re laetswe gore re tlhomamise gore letseno le le tswang mo go betšheng le a oketsega mme ga re itse gore re tshwanetse go dira molao o mošwa ka bonako jo bo kana kang mme ke tiro e re tshwanetseng go e dira. Gaming law which will be unified, but that is the assignment we are faced with. The lessons and the recommendations for Lesotho responsible gambling frameworks, and it's also important that we are. Se lekgotla la Lesotho Casino Board le ka ithuta mo go rona ke melao le mekgwa e e siameng ya go betšha ka boikarabelo. Gape go botlhokwa gore go betšha go tsamaisane le dithulaganyo tsa go godisa itsholelo mmogo le go nna le dikamano tsa kgaolo le tsa lefatshe lotlhe. It will be very, very key that you join bodies such as GRAF, the Gambling Regulator Africa Forum. Lekgotla la Lesotho Casino Board le tlhalosa fa melao e ba e dirisang mo nakong eno kwa gabo e sile ke nako e tlhoka go šwafadiwa. Gaming, the ones who are in the sports betting are doing it under very relaxed atmosphere. Go betšha mo metshamekong ga go laolwe thata. Ditiseletso di ntshiwa ke lephata la kgwebo le le neng le sa gagamatse melao ya lone mme ka ntlha ya seo re ne ra latlhegelwa ke letseno le le seng kana ka sepe fa go tla mo go seo. Of these details, as a result, the country is losing a lot of revenue. Bobedi jo bo itlama go dirisana mo isagong ebile ba batla go nna le ditumalano tse di mo mokwalong mo nakong e e sa fediseng pelo. Tsholofelo Tombale, BTV News, Gaborone. A le gono tsuban television di khange tsa Botswana television. Tona ya banana le bong me le se go tshombo a re go botlhokwa gore bana ba lefatshe leno ba akarediwe gore tloetsa meletlo ya ngwao ya bone ka ile nngwe ya ditsela tsa go tlhomamisa gore ngwao yeo ga e tsene ka garitse. A re gore ba rulaganya meletlo ya ngwao go tla ba neela boikarabelo jwa go direla merafe ya bone ka bonnokopila le ka botswapelo. Mme Tshombo o buile se jaaka na buile semmuso moletlo wa ye Cultural Festival kwa Gumare kwa kgaolong ya Bokone Bophirima. Tiny Tsukudu o na le ko. Tse ke dingwe tsa ditlhopha tsa mmino wa Seperu jaaka ba ne ba supa ngwao ya bayeyi kwa moletlong o nngwe o tshologetswe ke morafe wa bayeyi go tsweng mo mafelong a harologaneng mo lefatsheng leno. Dibui ka go farologana kwa moletlong go ba akaretsa tona wa banana le bong mme le Sego Tshombo ba supa fa nako jaanong e gorogile gore batsadi ba rute banana ka dingwao tsa bone go ba neela boikarabelo jwa go direla morafe. Mme botsadi jwa me gore ngwao ya name ke gone gore e be re ruta bana go molemo gore mo diphuthegong tse di tshwanang le tse e be re sa akanye gore ke tsa botsadi le bogogi hela mme ha re na le masea a leha a setsa itse gore wa tshara ba le badana re na le masea a leha a setsa ithuta pino a setsa ithuta puo ba setse ba ithuta kapei ba setse ba ithuta dilwana tsa rona tsa ngwao le jalo jalo ke so se leng gore se molemo ibile ke a se akgola gone fa gape go ne ga balwa melaetsa go tswa go merafeng e farologaneng ba akaretsa moeteledipele wa bayeyi kwa Namibia. Is a great and wise step to ensure that the future leaders of Hawaii become
ke dikgato tse dintle thata go netefatsa gore baeteledipele ba ka moso ba nna motlotlo ka ngwao ya bone ka se se supa boleng le tsela le gore lemoga re le baei e se mo Botswana fela mme le kwa Namibia. Shikati Mukando Jacob Sedisa ke go fa maatla go etelela batho ba gago ka lorato, kutlwano le kagiso go sologela batho ba gago molemo botlhe. Love, common understanding, foster peace, harmony and mutual benefit to all your community. In our dances, we find joy. In our language, re golagana ka mmino wa rona, re bona boitumelo mo puong ya rona, botlhale le mo meletlong ya rona. Gompieno ke laletsa mongwe le mongwe wa lona e ka tswa ile moyei ka matsalo kgotsa ka botsalano go amogela boswajo, go botshola le go babelana le lefatshe ka boikgantsho. Ngwao ya rona ga e humisi batho ba rona fela mme e humisa le botlhe ba ba kopanang le yone. Our culture enriches not only our own people, but all who encounter it. Monongwaga moletlo wa go ipelela ngwao ya Wayei o ne o ketikiwa ka setlhogo se se reng ngwao ya me, khumo ya me. Tiny Chukudu, BTV News, Gumare. Maloko a dikereke ka go harologana kgoletso moao o montle le tiro e ba o e dirang ya go tswelela baagi setšhaba le go se bopaganya ka moopelo. Se se builwe ke tona ya metsi le bonno Rre o nnetse re mogapi jaaka lekgotla la Botswana Acapellas and Gospel Songs BAGS ba ne ba ile go itsheka-tsheka ba itsaya motlhala kwa Phalapje kwa kgaolong ya legare go itswana Sakeng wa bega. Katsatsi le leng Jesu re tla mmona. E re ka jaana lefatshe le lebagane le mathata a le mantsi go akarediwa malwetse, botlhokatsebe jwa banana le dikotsi tsa tsela. Maloko a dikereke a na a phuthaganetse tiro e ba kgoletse botlhokwa jwa bone le pharologano e ba e dirang mo setšhabeng. Moopelo gape mo bogompienong jaana kana ke letseno le le gakgamatsang. Baopedi bothe ka bontsi ka gore ke a ba itse. Bo Matthews Matsetse, bo Puna bo mang, bontsi ja baopedi ba bangwe ba goletse mo kerekeng, ba simolotse mo kerekeng. Yaanong ga ba ntse ba lemoga talente a bone ba re mme yaanong we can go for commercial, ra simolola ra gatisa ra rekisa. Yaanong ke yone tiro ya moopelo. Letsatsi le le ntseng jaana ka gore ke letsatsi le le gore ra ipela re le dithopa tsa moopelo, re ipelela tiro e re e dirang e re rerang lehoko la Modimo ka kopelo. Tiro e dira gore banana ba tswe mo mekgwatheng, ba dire tiro e bonalang, ba ska ba dira ditiro tsa borukuthi. Mme ebile gape ke tiro e leng gore e neela batho tshologelo mo botshelong ka gore lehoko la Modimo kana ke lehoko le neelang tshologelo. Kopelo ya lona e ka ntsha bana mo mebileng ba ba sa direng ditiro tse di siameng, ba sokologa. Ena biditso hela ke bonte ja mantswe a lona a taha a re njoinisa nga sa itse gore lona gape le kereke mme a hela a hetogile.